Memorial Auditorium Hall along RBX Revolutionary United from Atiripi Amai Ningkan Isek Amai Pilapen Ningkan Hinike Plek Monsam Alamdon MOS 21 Labangso Mai Long Abarim Dressing Ki Ot Song Song Pro Organization KNLF UPLA PACK PDCK KPLTR KPLTD Lapen KPLTM Government of Assam Lapen KAAC Angbong Delhi Rong Supreme Ministry of Home Affairs Nor Block Asaham along MOS 21 Memorandum of Settlement 2021 Mate Peace Accord Katitok Ningkan Hinikipleng Arani Talon Pon Accord Chitok Det Api Ason Tin Asong Atum Sitani Mithang Asong Chitri Pusi Puthot Karbi Khelongri Arlomon Sampen MOS 21 plus 2R Kepachun Pame Nangji Matha Pensi Sontrok Angbong Chingru Petlo Laben Labang So Mai Long Kachitong Don Abang Pro President Pratap Terang General Secretary Long Kibe Vice President Sarsing D Spokesperson Kongkateron Office Secretary Francis Terang Executive Member Riso Tokbi Assistant Secretary Long Bitimu Assistant Finance Secretary Binaram Singnar Aluhiaman Pen Kachitong Dun MP Horan Singh Dun Special Guest Sanjit Kumar Sangye Superintendent of Police Difu Chandra Singh Pro President Karbi Cultural Society Joy Singh Tokbi General Secretary Karbi Lamed Amai Alang Litun Labangso Mailong Chitong Dun Difu Pen Indika Milik Pi Report News 18 Difu এই সমাজত মই উপলব্ধি কৰিছোঁ এই সমৰ্থনে সংগঠন চলাসমৰ্থনে যি সূচীবদ্ধ হৈছে ইতিমধ্যে তেখেতসকলৰ যি কাৰ্যকলাপ যথেষ্ট তেখেতসকল মেইন ষ্ট্ৰীমত কানহিনী গেজক বাংস মাই লং nei phaname aluhia mana peng bana hanglo la sini tiang ati tong lo kasi neli kapega sai do masi lam than bakang kon si neli nona kapega sai long nam thuji program long nam thuji lasi neli khegam long la lo je alang litum uthor la karbi ex revolutionary united forum ke seng la bang ke misanang thek kusibulo athema khegam long je penaan na song utum Karbeng long penang tak de kace song la son lamdon do det pen api bang ke prungjam la son dukok iki so prungjam ke do jone pen komane kalili kalang lang ke klem na puson da do stamenon dak theklong lo alang litum bang ning sibet pen se uthot kaching room tu ben bang so song ke seng tu aba ke la ke karbia homas karbia society karbia khaipan ke besanang thek kusi ni buji la pen la MOS 1 MOS 2 kapachun ye parmata mene linge no je dak 125 la so 62 amendment la doda tiktik ke MOS 1 la pen MOS 2 along gitu approach ke do an tame la ke A to Z chun khai the la si la so 125 62 amendment pa do je phan bang ni ta home ministry la MOS Kijabang kuki ben cenglok lapen klembang kuki tingrum pet sini litum la koson si litum la songtrok state government central government Karbeng autonomous council lapen songang bong kacetok alam dona puthak aso implementation ke klempon unjima lapen prabjin men koson ke pachun ponjima pu alam thesi ni litum tumi ke dam tang tari ke thom dak Joy Singh Doloi auditorium holalong ni litum conference adu konol.